Da li ste znali? Glavni glumac Tony Jaa se spremao 4 godine za ulogu. Njegova ogromna posvećenost prema borilačkim vještinama može se vidjeti u njegovim filmovima gdje ga upoređuju sa legendarnim Jackie Chanom zbog svojih nevjerojatnih vratolomija. Da li ste znali? Vanzemaljac Predator se pojavljuje samo 8 minuta tokom cijelog filma. Da li ste znali? Kada su snimali scene borbe u noćnom klubu, Keanu Reeves je imao grip i temperaturu blizu 40 stepeni, ali nije htio da prekine snimanje dok nije uspeo. Priprema Keanu Reevesa za ulogu uključivala je obuku s oružjem i borilačkim vještinama 8 sati dnevno u trajanju od 4 mjeseca. Jeste znali? U stvarnom životu Jason Statham je bio profesionalni plivač. 1990. predstavljao je Englesku skokovima u vodu. Većina njegovih snimaka u vodi iz ovog filma je stvarna, bez kaskadera, sem scena koje su opasnije. Da li ste znali? Terminator 2 je bio prvi film u istoriji koji je zaradio više od $300 miliona širom svijeta. Trust me. Da li ste znali? Veliki komad trulog platna koji Rambo pronađe i seče u improvizovani kaput u stvari nije bio filmski rekvizit, već pravo trulo platno koje je pronašao filmska ekipa. Po završetku snimanja Stallone ga je zadržao i dan danas ga ima u svom posjedu. Ste znali? Ovo je prva velika filmska uloga za Brandona Leea, sina Bruce Leea. Kao i Bruce Lee, Brandon Lee ima svega nekoliko filmova pre nego što je preminuo. Da li ste znali? Schwarzenegger je završavao 3 puta u bolnici tokom snimanja, jer je sam izvodio većinu svojih vratolomija. Stručnjak za borilačke vještine koji je radio sa njim na filmu je procenio da je do kraja snimanja Arnold zaradio crni pojas drugi dan. Da li ste znali? Bruce Willis je tokom snimanja filma doživeo teško oštećenje sluha na jednom uvu u sceni kada McClane puca i ubija jednog od terorista. Incident se desio jer su čorci u pištolju bili preglasni zbog realnijeg efekta pucanja. Da li ste znali? Jason Statham je znao kickboks, ali je morao da nauči i ostale borilačke vještine pred početak snimanja filma. I većinu vratolomija je radio sam, uključujući i jurnjave kolete. Seat belts.